Oh, Brianna Joe, come is weg, Amos. Come on, let's go over. Met all right? Yeah. That's the thing with Jumpa. No, thanks. I'm fine. The sure also. I'm tau, Katrin. Right. Look, du kannst sagen, mir ist. Ah, Joe. Na goed, zeg maar, du kannst echt los eten, man. Okay. Slow, sir. The red. Hello. Hello, yeah, what's Fair play, Riv. My hands are gemacht. On timing, good do. Well, actually, just had my stackle high test now. I called him was grand tuswish, so how much intra? Hello, all right? Ta, yeah. I need to improve full. Just touch up on initial. Touch the other soul looking at on him. That's the thing. Oh, you just rock on that. Well, by my hands gemacht. Slow. All right. Slow, Joe. All right. So, well. Get hold too. Oh, all right. That's the thing. Run am it, hospital. That was a mad can of Martin. So, what's the mark your third? No, you should keep sich. Tá baint go leis na kidneys. Beidir go mar transplant all. Oh, well, bit of operation, am I right? Yeah. Yes, though go go mar cholir dialysis. Ach na bach fumsa, ket fut hein. Ah, tada, not either. Chance come my arm tablets in the watch, mate. Yum tada. Nish marsin hen, Jack. Milan, I could go home and medication arrow basil. Wat ham not hjarter Yeah. Speaking of which, actually, Barham, all she's no, but the capital machine a wall. Oh, okay. Well, can I do that? Took my sacrifice at their ball, basil. Ní mis go látar be. Pick a man, he's turning home, Martin Joe, okay? Right. Toretta. Okay, slán. Sheila. Meg. Sorry. Sorry for you doing it. No audition do my hand. Toss on the screw. Rudi on the heart tomorrow. Door. Brenna, I'm back. I'm really sorry, alright? That's a good pressure. Wees come go here kills the Jerry Cuby. Gabriska? Well, had you got the vegetarian of the Aristotle Onassis Harry? Smurder Daniel. Could you my plan of a good one will in the pina how good la shape it? Daniel. Yeah, what I'm care to get. Can't the tie or do boy? Come to like Tash at the hinter. 1 second here. Now do mish come sorry, let's see my kids. You just freaking grover brockcushion bit. It's Let's come and let's get Daniel. But I don't kill you good cup. You're a freaking bastard, alright? Ton infection glantasus. Well, does she sing the mahar inquiry? No big deal. Tarlene J. weren't the H miscarriage. H and DNC. Oh God, call and doctor shin. So we'll get it checked well in you. Intoch. Yes, you remember not show heckle gajorish. Cared. Hey, I wrote me rather kinch me carrot. Well, tá cuideanna atá gan inis. Agus tá fatis ar am nachhfuil an scéal go maith. Tá ancasúlachtán go raibh unbalanced translocation ar a báiste. Oh, God. Tá sam gúil sé seo deacar aribh, agus tá anbhrán arm. Ar bháilh Ryan tamil féin. No, tá sé cear go leir lena raig. Well, tá sam gúil seán lua bheith cuine ar fiú. Ach, cai mé cóla corribh, agla go mé sé geiste gibh íireach déile dhéanamh páistí bheith. Take a mid in the himplachtaí. Tá sam, ach mar sin héin cha mé chu an líarmh gúil béal anmhúr an go mar seo bheith an scéal ríiste dá lách sé. Bín ga cás difriúil? Bíon, ach cha mé bheith réalach. Tá na statisticí go héin, agus tá sean sús le chéige fangéad an go dá lách sé a ríist. Seans nach tar lách sé, tá trúir lena bheith vins. Tá, an buchas le dia. Ach, chaid sé gá lena sa bhrín comá. Ach, chaile an tríú lena freisin. Look, tá sam nachhfuil sé seo éascaribh. Ach, is ar bhaile féin tá mé gá rá. In áíre, bheag sé bhíh dalta chans go mór. Tá bránarm. Gur míle mai good. Well, could you not take to? She just a some wall, Arish. Well? Ah, hey. She go ni just a chat the wall and you have a hue light in chat. So there 12 fuel am I taking, huh?
Éigen tu go faoi deara, mus? Agus bhí am ítagam gur maithegad. Smailm slíige. Bhí hanna du chu jazzlam. Bhí han chineals na Roma, idir massage agus facials. Agus for ma manicure. Could you do war? Frustraid nach neanna san fi más a tamil. Ó, bhí se ligi dhéharm. Bhín bíach a fálain. Ha jocola se bhí níos fér. Ha bhrislim hal a ráisiún. Beidir ige chéis na amteart tauru. Mas mar sinne sin éigen na bhíos seachta bhhaile chariblan. So, bhil gilla bhí hart an seo? Níl, ní hálín tá a hartin te ras nó rún, tá der bu. Nach an na lúníí farm sa stigach, mís a taxin ar fáda. Helt farm a bhíon. So bhairt mar chuirde? Carta? Ó, fuair tá sé stinte sa meara go agus a frám a chorámaid. Ó, Tarib. Gidjelle, skille bhí an hospital? Sí be gan níos fear bucha sé dí. Las mu sin hen. Barle beach go dé a contact le? Still a testna. She's cap go méid go she diabetic. Tá fiblis na kidneys. Tás na. Déidir se bheit níos me stoi. Well, má go le ceart go smuitií ar dacbart. Well, se sé hén serious brech sagé. Beidir mar chorb í chuir dialysis. Tá mí ar ceartar nach bhfuil. Mí si gcónaí tí. Beidir na mecht a bhuiich sin ar a ceart. Cechaí? Ar a sinnéid sin. Í rán ar a tad a mícheart le Joe Shania. Imagine, cos Joe's na le seachtain. Well, ar rud is tátaí ar snugad í beisirí. Ma sin mean ar a siúd. Bus le a hain. Bhí duine cíns cás negligence a thuirt na cunne. Seo, tugad mé sé seo. Hi. Cé chuil sibh? Okay. Siobhan. Ó, déadach méidir bheith fearr. Róise, go maith agus chuirsí san céite le. Ok. Seo. Well, tuair mé sa cúna gróise. Snéad, tá an runnar fao méid hála. Tá sagam. Ó, tú áráid? Ja, be mé tá. Gríl mad. Thanks. Slán. Hi, wat krijg je aan een? Má go tatúnis tá sé fáil crógach, tá sin seo mai bheith. Wel wil niet saam. Niet te laat rijden, maar ze nog maar het hoe. Nach gad ní cinnte cá chuneal na mó, nó cáil me mo customerí. Brenna, tám bheith gimacht, feice me bhú. Slán. Má antásta go deolais. Caitá heachta núna agus breanahar. Cínte? Scearnis go me sé críochnaí. Tá na siúna ríiste, bei sainhaid aránú bhíar na seachtainna. Cúpla cóta pénta agus be sé ré. Íontach. Daniel, wil na tamán ar fadad? Ní gáhaiste bheith búra fa sin. Tá sé sin ar fád sacraí agamsa. Oh. Denise, sin trúi a faoi meach, ach ba é héan ba chúis leis. Bhí sé chopáistúil sin. Ben sásta dearmad dhéanamh ar an tantrum a bhí agus seansa thuirteach, tá sé róbálanis tá na tománaí agam. Sin trúi ach sin mar atá, ní hagan cíal ra bhís is cosal.
Oh, hiya, Joe. That's Reese. Joe, get the tea on that. Hada. Joe, come on. Get our show, lad. Ila Sam, okay? Want to trip a machastal? Jesus. Hey. Is she all right? 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 Right, what? Taf masif? Slán híle. Slán. Díomh. Eileen, Laudas? Mana bhiste leat fannacht cúpla nóméid a híle. Beidir go bháil leat sí, Tá cúpla rud le pléagam leis an bhforin. Yeah, Kente. Marathis sagi. Bhí rins deacreachtaí airgeid ag an radio le Janie, gus bhí an bhuileán go méhar in scuilú le hiiriseoir nó bairt.
Tá mé fíor hásta mar sin a bheit hen an arálih go bhfuil orí nua fáilte agin agus nach bhfuil don stáisiún is mó. Well, cuineirtain is rún céad éin. Bhain ar chail tar riomh Catriona. Daniel McLaughlin fá gnóa talanaithe go háitiúil, beidir go leine chuide go dhéir. Daniel? I can see my Dá me leis cé líam. Níl me críochnithe. Ba bhhail an buochas ó chrí a ghlacha le láras, a has agus a chríd go láidir ar san an radio, agus ar san na fuirne ar ina deacreachta seo go léir, agus ar ina go leor íbertí pásanta ar san. Tásúla am gur an díalteach seo tiltte agaí. Má chríoch, chuann sé áthasarm a chur anúil go bhfuil láras a ceapithe má bhainisteoir ar an radio. Scuoine me chéad ruineach me an ospidal. An nula go bhí an. Se go heiste gan a bheits máile. Bhí fáilte arm na tú cochtáití na nula. Ar tháinig se? Tháinig. Bhí páirtí mar míteach go gon na gasúr. Se iontach. Is cén fáil tuiste? Bhí me héanaad Catriona mesáil sa gistanach. Haar mijn kittelen was er mee. Stop. Sétor. Ik ben kijkjes in het hospitaal. Waarom het zich te zeggen am chulle lá. Gus brunten is het zich toch chulle gunne. Ik heb de lukke geir goed ik bisharm. Maar sin éin cai sé gá se cruúirt, eh? Wel ní rá na ríre. Bhí chulle gunne chuid deas. So wat in die nach so rudi go míart. Rudi bugger dúsach. Tréirich éile bhí se fáin níos measa. Ach, cén fá, Jo. Snan rud. Níle sam. Níle sam ce bhar hosa se. Ní ra sam ce a bhí tarlúach ní ra man anna stoppach an erid. Ní hiigim fósa, Jack. Cén fé na doctorí. Nach rá clúach ab céad bhí tarlan, sas? Chulúas achas ach daoine tuairt bhí dearan nó ag chur ceistin ag dimar le mar ríist. Dochtú eile, ospidéal eile. Níorg mar seanschop. Jo. Can I honest, man? I mean, ní bhíon mar sío bh gur a dhéanna. Tá sam go se cracked ach ní man ná héad a stoppa. Sna fan daring by while. Ja, maar ik ga naar ook in de dag met Londen. Ach, dat is echt dan een keer een halve jaar. Het smacht op hem is. Look, Jo, Brenna. Jo, ní féidir leat rud mar seo réid as stúm héin. Nach tegan tú sin. Ní féidir le duna béanna. Cai tú cúna cinnte áil. Cai tú aonseacht agus an sin jofta cúna. Ní sé duna bé me. Creidir sé cinnte. Creidir agus ba siad a ggéire cúna thurscoid. Jo, má tá tusa a ggéire go deocha bisachart, right? Má tá tú ggéire go deocha bisachart ba cúna anchuid óna doctorí. Ach mar a bhfuil just... Tá me ggéire go deocha bisachart. Háíide? Tá, Jack. Ní ben ggéire má héalach mar seo. Má cai tú aonseach an na doctorí mar sin. Spéise banana a réitin sin. Le chéile. Mas tú? Tá mai cinnte dearafige a cai tú rud ar fád aonseach chob. Jo, an dhéanana tú? Ben dochter an sem maint in amórach. In sem man sin choa. Má caiin. Fech? Tá bisach a tíocht ar tanna hin. Ach, Jack. Please na haber tada le din be. Ní ar a má tada. Jack, tá man na ríide. Se rud a chaspa dhéanana ma héin. Jo, cross my bad heart and hope to die, okay? Ní ar a má tada le duna be. Gur míle maithe, Jack. Oh, hi, Eileen. Ce chuil tú? Tá brúnar am a bhharrni, tásúla am nach bun mar carsteachart? No, tá, se des wecha. Well, inis tú, go mar táisih. Tá lu má peach le dia? Gus Evan, tá fós chuníige amachtaige? Dé ráhfuil. Brenna, cefach má tú sála go bhleis ar báil an neáil. Dé chu mud spéile bheile chéile an rud a cins. Tá sé sin go hálinn bhrála mé, bhfuil tú cinse? Ja, tá. Ó, Eileen, rin me derma glán.
Iall me an childminder gnéan babysitter lietranóna, sais payback time. Is cuma, ná bheith bortha faoi. Well, sure, bems an íon trúna cí eile. Well, sure, mé tú hart ar dain? Ba is dói? Right, well, cid fís ar dain, héis na haibre? Íontach. Tíor daon mar sin, ba mag sú leis. Ceap go leor, Joe. Tá Cailín. Ich bhá. Tá me tánis. So go dé bhá fan situation le Hailín inniu? Oh, stop. Buna cáiliú me. Ar a leir sport. Ar a leita jabar aisiige. Yeah. Is am gyda'r siwle gyfer eilish. Ge hei Daniel? Yeah. Is am gyda'r sneer eilish radio. Fac ar otan. Ta sam, ach sy'n cael ei nasdach nach gapa. I'n eisiau pyn rhywys y radio sin. Bat sy'n angen a har a leid as a tuair taci a dar an tadéitú, gur a tápar wat na héite tá se ar sin cútantí gart, far dóitan. Gapánis? Sé bhá. Ní doch meach leis mus. Ar a meach se has stand sin do chuta má. Bhfuilnis túidir bhaige. A sin liam, grad an tasa, gan tú macasáil Daniel, plán gró ó wacasáil mag na cumór. Wel, hospon sin na plán lícho. Bhfuil a tasa tíúhain dan scíal. Cáint a bhaca tamid. Yn tesam gyr la desaton, a tes gan ylig na dig a hanogl higus am har a fel ar hydda. Ti'n glym codw lad? No, I'm okay. Wel, rwy'n siarad o iolart? Nie. Gyd ti dy enw? Tá mi gobar an seo. Cech hwyl taig? Ní na chael ar am siarn. Gech i fod dwy hyn a hesgi. Gyma? Céirt. Ní hort me tada. Bhí tú gáil rud éigean ará. Ní rá. Na bhfuil fleid san nacht? Iach, dinna dus na leid eile seo. Bhí fá? Wel, testi wym fe an seo, let's it. Nílam tí Vince. Tá sam a stórach, you know. Vince, ní gaiad fannacht an seo bha lumsa. Tá mé brabal dar a thugam héin. Sinead. Bú tú gríne lei sin? Yeah, tá, look, dinna mis é sin. No, bar a sína fu mar chuirtain. Na bhaid máil. sé teigi di mór? Tá, buchas le dia. Gyd i'n teisif? Angela fáilt rot bhaile. Gyda maigad? Gyd i'n fydd y hiri, hel ffarm a fi yna fe? Sé, fi siarad galanta. Díran rod a fi iarum. Hog am hen, cwys i en la roba gysyn, fad mae cadig am copa cynnig o siafog am fach. So gyd i dwys yn hospital? Wel, nid rwy'n si tali ffos, ach, wel, be se fantasti har eiche, ach, buchas le dia be se, mwyn rhys dymailach. As mwysyn? Chas me le Joe agus cytrinistí han gomai. Gyd i'n mar teisi, fi gyd i'n op te hai dof dy dynnu. Wel, sogum da ride. Fi sydd cancer kidney transplant. A for fluk's sake. Ydr i henig ys Jack, ha gaid i o'r, dal yn i ha'n siol croc, a tyf ma. Gyd i hilen tu tatu ienw? Gwmyn ysgil? Teis agad gymai. Yn o'r yma rydyn just belach wel mor yn yw tabar o'n ar. Gyd i naranj tudu. Ishan, gyd i naranj tudu gwrw si ffast i agad. Ta ma neis ti agad. O, Ishan. Wel, Miss Angela, is o'r teini me cwy nhw? Gyd i? Wel, ni ar y megiar ag y salad y manicure. Nish, Joe. Joe. You all right, Joe? Oh. Joe, man Cailín, dúise Joe. Páidir ó thua a chís ó dheasa sin í measar garú. Agus sin a bhí túr bhean sin go fóideach se go bhínis uchtí.
Bhí sí mar sin ar hain me steachachtar. Kirk léach ar an ICU, aber le gola mí dat tuair tuas an niis. Carlo. Agus déan defer. Tá fatí is arm nach chuil an scéal go maith. Tá sí tithe is Jackie goma agus nílmuid an ann stabilising a dhéanamh irthaí. Tu sí as seo. Tá dí eléid si bríal nach bhfuil.